Dobrodošli v moji novi epizodi, moje ime je Mr. Apple in z mano je Doggy Frog in igrava Antarant. Ja, in danes bom igral s Sabertoothom, Honey Badgerjem pa Eagle Firejem, ja. Pa šla pol še eno areno malo zatimati. Ja, mogoče bomo šli še areno. In zdajle je en klenc bom pustila APC, jaz sem dal landmine, bom pa noče, ne vem zakaj. Ja, tam so landmini in čakava, da pride. Ja, daj mu napiš, da ne pride iskat. Samo že napis, ne raj hitro pride. Pa mu bom prezbal. Ja, daj, pa se kar odpravi. Ne. To lahko še počaka, lahko Marko rečeva, da ne gre. Da, pa ga raznese. Rečeva, ksireko. Igor, daj une svoje vrate malo odmakne, ko jih ne morem. Ko jih ne morem odpirati. Pa prav, no. Zakaj pa ne moreš? Ne vem, ne da se jih. Ko sva šla ven. Daj napiš yes. Kak je napisal? Ja. Zakaj imaš ta metal sheet? Ok, zdaj bo prišel iskat. In bo umrl. Ja. Tukaj je dober sniping spot. Čakam, da pride. Daj napiš yes. Ja, tepaju se bo zdaj. Ampak njegova smola bo umrl. No, daj mu že. Ok, daj pejt do tjaron pa accepti. No in bova nazaj, ko bo prišel. Če sem rekel, nekaj. Smo že nazaj in unga še zmer ni. Ampak je rekel, da bomo vsi umrli. Bomo videli. Ja, in še zmer ga ni. Suka, suka. Suka, bjot, suka. Gremo dvigal. Lepo. Okej. In zdaj on rab sniper. Pa ne. In zdaj ne moram nazaj gor. Jej! Ja, in zdaj moram piše, da nima denarja. Še zmerni šli iskat. No, bo nazaj, ko bo akcija. Ok, zdaj je pa je na mostu. Da vidiš? Ne, kje je na mostu? No, zdaj je prekrenat, če pogledaš. Da vidiš, nekaj ste vi začeli. Ja, vidim ga. Vse ga bom, sam čak. Čak, da se mi prikaže, ko ga ne moram. Slišam ga kako. Ali sto ti? Ne, jaz sem tle gor, skrit, ko sem ga videl na mostu na temu. No ja, dej zamo gor, da se čaka. Pogledamo čuki. Strelo. Čisto? Ne, jaz. Un strelo. Kje? Ne vem, klej bliž mene. No, ne da. Jaz grem gor. Ja, ubal me je. Čepa? Tam meni se ti da je ubal, pač tam v uni hiši. Nisem ga natančen videl. That's how you go, YOLO! Fuck. Ne nek, ja tam nekaj.
Kje? Se mi... Pojď mi gor. Ne, nisem šel, vem, da je kaj. Ale je li se. Ne, no, zombi. A to ti strelaš? Ale, ekstra je li se, fajn. Klepar meni. Na klep je, gle dole. A zga. O, ne mora. A ja, vse sem ga. Ok, ja, zdaj je akcija. Čeprav zmeri jaz umrem. Ja, lek, ja. Get wrecked. O, dejno. Ne! Resno, pisam, čeka me v zombi, bog, lol. Resno, in pa te zombi bije. Ja, v chat sem pisal. Sam te pa slabo dam. It's fine, nobody cares about him. And that's how you pick up stuff. No ja. Post me igrati. Pač ne, sej, kaj bi tvojega vzel. Vivel. Ok, meni se di, da sem zastal. Ali rocket launcher imel. Pick up. Vse ga imam le, kako imam na hrbtu, vidiš. Vidim. Viješ ti, Andrej. Jaz sem se toliko kupil. Zdaj imam pa veliko staffa.